Kombongan masalah ona puang salama melambi den no pa anta tontong tuo situru lalam pa porayan na puang matua tasende paiman lan kapatongananta lan puang Yesu lan te melambi to temo den nomo atu na pasedeng ke puang matua la deni unnanungan itu kadanna la tapake unnolai sia ulolangan ni tekatuan tontong pikina bengan ma kuresumanga ki ita masambayang opuang kita suruga ma kuresumanga ma pole parayakan mati olo mala abi imi opuang bila no tontong kami kamasei lan mintu tengka ke edeki lan mintu lalan katuangki angki onno layo mitu allo pa kamasemi allo totemo laki basa tu sura malatumi opuang bengkan ni kakinan angki maadin untanda bilang itu mintu pa kamasemi lan katuangki ki ululangan melo iti diona katuangki situru lalam pa porayami maturu-turu mo komi opuang mi kamaseikan ni mi pasakekan ni mi tarimakan mas sembayang bela narampokan mas sembayang lan olo malabi na siapa kamasei na puang ki puang Yesu amin. Kadan na puang tu lata bahasa sia lata nannung lan temelambi tu temo ia motu bunga na surah na Rasul Paulus lako Korintus pasal 10 apa angka 10 karua saya lakukan angka 25 nakua tu kadan na puang matua nakua maakurre sumanga na langan puang matua tu belan nakuisan maakada susi tu pa akamase dio na maarupa-rupa basa ondongan na kamu solanasang apean dalam kombongan kula abiran 5 buku kada lan may tanga aku kupokada angku ada iduka to senga na yatu 10 sa abun na kada ke makada na susi pa kamase dio na maarupa-rupa basa kamu siluku dami mapia-pia lan tanga mi sangadina lan kakadakian sipatu komi lama pepia apalan tanga mi sipatu komi lamatona lan sura sukaran aluk den di sura nakua ta maabasa senga sia pudu to senga lakuni umpasunni tu kadangku lako te to maarapu ya te mui susi to ta eduka namurai tu tau perangina kadan na puang ia moto ia tu mai makada susi tu pa kamase dio na maarupa-rupa basa menda di misa tanda tangia lako to maapatongan sangadin na lako to tanga maapatongan apa ya tu nubua tangia to tanga maapatongan napatu sangadin na to tanga maapatongan na susi to ia ke maakombongan ni tumintu to sarani an namukun sola nasangi maakada susi tu pa akamase dio na maarupa-rupa basa an natama tu to maaperangi baatu to tanga maapatongan ta era kanala maakada kumua to bombong komite apa ya ke marasan ni sola nasangi maanubua an natama misa atau tanga maapatongan baatu to maaperangi tau ya to la na taru kada sola nasangi sia na biai na urungan ni sombo tu diong na penanna na susito tukumi umpenombai puang matua sia na kotonganan ni kumua manasa den puang matua misi solan amin pada mau lambe na tukadan na puang matua tabasa ma kure sumanga ma pole parayakan ma kure sumanga ma pole parayakan lan olo malawi na puang matua belan na tontong peki na ben natu dini umbasai siala tananungan dako ti dio na kadan na puang matua na denno pa ne tu katuanta situru lalam pa apore na puang matua kombongan masalo na puang buda uluan na tu disanga pa kamase mempena tu na pa kamasen puang matua lako si misa to maapatongan lan surah Roma pasal 82 kanan selakuang kakarua di sabu na kuah
Tu belanna pantan seruang ki isi turu tu paakamasian di paakamasian lako kaleta. Ia ke paanubua pasti tinanyai kapatonganan. Ia ke paaparakan angkaran ni tu si turuna kapaaparakan. Iyan na ia ke maapangada angkaran ni tu si turuna lalan pangadaran. Ia ke maapakilala angkaran ni tu si turuna kapaapakilalan. Siya tu mamengan na pasiolanan ni kamasukanan. Siya tu mangalopian na pasiolanan ni kabirisanan. Siya tu unangkaran na kamamasian pasiolanan ni kasentian. Ia mato te paakamase ia tetu si patu dikarang sia di pamanasalan pak kaboro mingkaronto lan pak porayan na puang matua di kua anna den ga ina lako kaleta sia lako luka tosenga kombongan masalah na puang si patu tumintu toma apatongan umpamanasa pak kamayan pak kaboro si turu tu pak kamase mempena dio kalena susi na pokada Rasul Petrus kumua la si kamayang komi si tinayan na paakamase diokale si misa-misami susi to mga ringki mapato tu di paingkoi rupa-rupa paakamasian na pamatua ya ke den tau maulelian si patu maulelian susi tu umpokada kadan na pamatua ia keden tau ungkamayai solana si patu na turu tu kama totoran na kamasian ni pungamatua anna dipakalabi tu pungamatua lan mintu tete dio Yesus Kristus lu laku kalena tu kamalabiran siya kapaan tontong sa lakona kombongan masalah na puang mau pa aki bilan na pantan di baagi ki ipa kamase mempena dio may pungamatua dikua anda dipake umpamanasa kasaabian sia si kamayan dio na kamasukanan na puang lante katuanta tontong mo kami kombongan ta tontong solanasang umpuga itikedan na puang matua na denno pa nete katuanta la tontong lu kami menjadi biak lako solata lako mintu tau tu lan katuanta mai komita masambayang ma kure semanga ma pole paraya kan mati olo malabi imi opuang belan na lante melambi to temu benno makan natu unanungan itu dio na kadami den no pa opuang na yetu kadami la tontong tiba ngumelo lan katuangki lanteng kakeede ki lan buangang kadangki semintu penggauranki ang kitontong pakala abi komisia tontong komi ki pakala abi isia ki kamasilan mintu Allah katuangki ki pasambayangan opunga tu taumi lan kamalaman batangkale nyonya Ludia Sonda Bapak Yudus Dengen dia ke nyonya Cehadengen nyonya Esther Sainudin nyonya Dorce Tumembo nyonya Matis Ruru Ibu Bondang Lande Bapak Nikoduma Ibu Giring Kalak Suso nyonya Simon Tando Bapak Terandi Ilolo Bapak Yusuf Rante Bapak Ones Lakbur Lawal nyonya Naomi Martin Bunga Bapak Filipus Silambi, Bapak Agustinus Perangan, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Naftali Minna, Luciana Sareong, Nyonya Luciana Sareong, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Musa Tina, Bapak Yunus Lampung Salu, Nyonya D Palayukan, Bapak M Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yusuf El Samben, Heni Bungin, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, dia ke Nyonya Desiana Luisito, Bapak Yakobus Pagiling, Nenek Majesti, Ibunda dari Pendeta, Ibu Pendeta Bertapatu, anak mantu dari Nyonya Lince Sipi, Bapak Pendeta C. Sampetoding, kakak dari Penatua Anna Sampetoding, Saudara Novani Matu, Nyonya Peter Tenna, nambai dempa tu tak ki sabu isangan na upuang tantu mitandai
tulan na kamalaman batangkale tontong komi karang itu kamalekian opuang na denupa na la sisola kan lako teatu lakipatu lako kamayay komi opuang sia pakalabi itu sangat milan kombongan ki pasambayangan duka opuang tu taumi pira-pira keluarga tulan kamasusan belan na kara-kara kamatian tontong komi umben di pakatana opuang ana denopa na lammi kara-kara kamatian kamasusan belan na kara-kara kamatian tontong komi na pudi na pakalabi sia tontong komi na patongan opuang kumua kamu motu unampui mintu kakuasan la tuoki la mateki belan netu kasalamaran mang kamu mikarang lan puang Yesu o puang tontong luka komi umpasakekan tengkai te katuang ki o puang mi tandai o puang kuma buda-buda tu rupa-rupa kamasusan ki olai totemo la saki la mintu rupa-rupa pergumulan tu ki olai sia kita mui lalu tananan dapo ki si misa-misa aki o puang tontong mo kami umpasakekan ni umbengkan ni kapatonganan situru lalampak porem milako kami opuang kimadin nunolai mele te katuang ki opuang pasakekan unolai alloyate bengkan itu tanga melo untangara melo itu katuang ki ang kimadin unolai te katuang ki opuang situru lalampak porayami ya mote tu pasambayangan ki opuang pagari itu salah budang kimi tarima kan bilan narampokan mas sambayang lan sangan na puang ki puang Yesu puang pela abak dosa sa kasalangki amin ya mote kombongan mang kumitala lalan di tekatuan te situru lalan pa proyen na puang matua na ya tu apa na pamengan puang matua lako kaleta tontong lamin dadi pa akamayam melo lako to Buddha lako tau jolu tingayo bokota sia denu pa na ya te katuan tontong mendadi sabi lalu di palulako pa porayan na sia kamakusan na pumatua. Salamat.